Iglesia San Juan Bautista del Perú. Padres dominicos, siempre arriba. Llapallañ llaqta masiykuna allillachu waliqllachu kusillachu imaynallañ tarikunkichis. Hatunkaray marq'arikuy napaykuytan aparichimukichis llapa llakichispa kay predicación dominicana nisqa qatikuqkunapaq. Qayna p'unchaymi ashwanpas munayta hinantin llaqtakunapi, hinantin suyukunapi raymichayarqanchis mamanchis Virgen del Carmen. Haqay qusqu llaqtapipas munayta haqay p'isa hinallataq pawkartampu hinantin huk llaqtachakunapi ashwanpas munayta mamanchista yuyarirqanku. Hinallataq kay Lima llaqtapipas kay Barrios Altos anchaypiqa munayta qayna p'unchayqa lluqshaykamun procesiónpi mamanchis Virgen del Carmen. Ichaqa kunan p'unchayqa tarirukshanchis domingo 16 del tiempo ordinario nisqapiña wayqpanaykuna. Chaypin munayta Santa Madre Iglesia churarimachanchis ashwanpas munay qillqakunata ashwantaraq ininchista nuqanchispas q'imirinanchispaq. Chayna kaqtinqa kunaya qhawaykusunchis kay Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42 anchayta. Imanispan chaypi nishawanchis. Ahnata Jesús rimapaychawanchis kunan p'unchay. Rishaspanmi Jesusqa huch'uy llaqtaman haykurqan. Hinan Marta sutiyuq warmi wasinpi Jesusta chashkirqan. Paypaq ñañanmi María sutiyuq karqan. Paymi Jesuspa ñawpaqinpi tiyaykuspa rimasqanta uyarisarqan. Martataq ichaqa ashka ruwanakuna atipaqtin achuykuspa nirqan. Señorni, manachu imapas qukusunki sapallayta ñañay ruwachiwaqtin niykapuway yanapaykuwachun nispa. Jesús nirqan, Marta, Marta, afanasqa kashanki, imaymanamanta llakisqa. Llapan ruwanakunamanta ashwan allinqa hukllan. Chay allinkaqtan Mariaqa aqllakun. Chaytaqa manan pipas paymanta qichunqachu nispa. Imatataq kunan kay munay Santa Qillqari yachachishawanchis kawsayninchispaqri nispacha tapuykunchisman. Ashwanpas yachishawanchis 15 yachaykunata. Ñawpaqta qawarinchis imaynas Jesús ashwanpas huk llaqtachaman chayaykuspa Marta wasinman haykusqa karan chayta. Yuyarisunchis Marta, María, Lázaro Jesuspaq amigunkuna karqan. Chaypayqa chay wasiman haykurqan. Chayna kunan p'unchaypas qanta wayqillaypanallay Diospaq amigun qampas kanki. Ichaqa Jesús wasikiman haykuykuyta munashan. Imanankin payta haykuchinkichu icha manachu punkutachu wisq'arakapunkipas. Haykuchinanchia wayqpanaykuna sunqunchisman wasinchisman paywan kushkapuni puririnanchispak. Chaymantapas qhawarillanchistaq ashwanpas Marta ruwasqanta. Martas kashasqa karan llank'anapi ashwanpas afanasqa payqa purisasqa karan. Ashwanpas allimi kashan chay ruwasqan imanaqtin. Sichus qaman huk runakunan hamuramunman visitamusinkiman chayqa ashwanpas unllatapas haywarinakiya mikhunata quynaki chayqa anchinaya kasharan Marta afanasqa payqa kasharqa. Ichaqa chayta ruwaspa qunqakapusqa karan Diosmanta, Jesusmanta qunqakapusqa karan anchaya mana allinchu kashan. Chaymanta qhawarinchis María ruwasqanta. María ashwanpas ñañanta mana yanapasqachu karan hinaspa Jesuspaq ñawpaqinpi tiyaykuspa uyarisqa karan payqa. Imatas Jesús rimasqa karan anchayta. Chay Jesús nin Mariata allintan qanqa aqllakunki imanaqtinchus hukllan allinkaqqa nispa. Diospaq simin nispa. Chayta yachawanchis ashwanpas wayqpanaykuna. Huk ladupi kashan llank'ana, hukpita kashan Diospaq simin uyari. Allinmi llank'ananchisqa, manaya mana allinchu ashwanpasqa. Imanaqtinmi mana allinchu kapun, maypachachus llank'anallapi kapunchis, manaña Diosmantapas imatapas yuyarikapunchischu, qolqa qiballanpi puripunchis, Diostaqa hinata saqirparipunchis, familiantapas wisch'upunchis anchaya mana allinchu kachu wayqpanaykuna. Chaytaya yacharinanchis kunan p'unchay, llank'ananchis, ichaqa Diospa simintapas uyarinanchis. Imanaqtin, sichus qan Diospa siminta ñawpaqta uyarinki, chayqa llank'asaykipis munaytara llanllarinqa, ima ruwasqaykipis ñawpaqman punaya puririnqa. Chaykunataya kunan ashwanpas munayta Diosninchis taytanchis yachachishawanchis kay Santa Qillqanpi chayqa amaya qunqarunkichu wayqpanaykuna. Kunanqa ashwanpas kay videokunata aparichinki huk runakunaman munaytaraq Diospa simimanta yacharinankupaq qhichwa siminchispi wayqpanaykuna.
chayqa ama qañapashuq hipakunki. Chanakatinqa kankunapaya kachun Diosninchikpaq saminchaynin llapa llakichispa. Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sotimpi, hinataq kachun Jesús. Nuqawanqa tinkunanchis kamaña.